istoka sunce sija, na istoku je i Rusija. Manja svijesti Boga moli, Republiku Srpsku voli. Manja svijesti Boga moli, Republiku Srpsku voli. Господи, се молимо. Господи, ви сте Бог наш, koji si u raju zasadio drugog života, da bi nam darao vječno blaženstvo. A radi grijehova naših put raj zatvorio, kojim si nas spalio, opet podigao i priveo spasi Boga krsta i rajskog drveta života i koji nas posjeća na tvoje sveto rođenje, na drva koje su i tlejemski pastiri ložili, da bi se grijali kada su došli, da se te poklone tebi Bogom mladencu i time nagovijestiše tvoje spasonost i krst blagoslovi domove naše. Tvojim božanskim blagoslovom i očisti sve nas koji se klanjamo tvom rođenju. Pomozi tvoje svete crkvi, da krstom se ujedini jer si dobar i čovjek ljubi Bogu. I tebi svoju blagodarnost i poklonjenju odnosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek vjekova. Blagosilja se osvećuje, badnjam si Bog Krsta života i vaskrsenja usmrti, rođenje Gospodnjega za osvećenje domova, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Blagosilja se osvećuje, ovaj badnjak si Bog Krsta života i vaskrsenja i rođenja Gospodnjeg, a za osvećenje svih domova u mjestu ovome u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Blagosilja se osvećuje ovaj badnjak, simbol krsta, života i vaskrsenja, svoje rođenja Gospodnjega, za osvećenje domova, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Bože, u ovome prostoru. I nije pogrešno reći ni saborni hram, ni saborna crkva. Jedno te isto. Narod Božji, to je crkva Božja, to je zajednica koja osmišljava i koja kroz vijekove, evo, produžava i slavi sve ono što je Bog ostavio preko svojih svetih proroka, apostola, otaca i praotaca naših i što je došlo, evo, do nas danas. I nadam se, a i vidi se da to poprilično, časno i lijepo držimo i održavamo. Slaveći rođenje Hristovo, slavimo jedan od najradosnijih praznika, a to je da se Bog javio čovjeku, Bog se otkrio. Otkrio se nama, postao jedan od nas. Primio tijelo, zato se i kaže u simbolu vjere ova plotio. Plot je stara srpska riječ koja je došla do nas kroz crkveno-slovenski jezik i sačuvala se, a plot znači tijelo. Dakle, otjelovio se, Bog je postao tijelo. Bog je postao jedan od nas i to ovaploćenje mi slavimo, evo, svakoga Božića, evo i ove već 2020. godine. Vrijeme se mjeri od Hristovog rođenja, sav svijet se kreće prema njemu, kada je on odlučio, kada više nije bilo moguće nikako izbaviti rod ljudski, ni preko svojih svetih proroka,
ni preko pravednika, sami Bog je sišao i došao među nas, uzeo grijehove naše na pleća svoja, iznio ih na krst, umro na krstu, umro smrću kojom mi umiremo, ali smrt je pobjedio i nadvladao svojim vaskrsenjem i vaznesenjem na nebesa i sjeo sa desne strane Boga i Oca. Ko je to sjeo gore? Čovjek i Bog. Jednom lijepom srpskom riječu rečeno Bogo čovjek. U Svetu Trojicu ušlo je jedinstvo ljudsko i mi smo dio Svete Trojice, a postajemo to slaveći Boga, trudeći se da činimo dobra i čestita djela. Nekad, a možda i više puta u životu, nismo u mogućnosti da učinimo mnogo dobra, ali Bog neće ni mjeriti količinu naših djela, nego trud naš, koliko smo se trudili. Evo, hvala Bogu, u ove velike dane uvijek nas je puna crkva. Bilo bi lijepo da je tako po cijelu godinu, a pogotovo o danima kad se pričešćujemo, svetim nedeljama, jer svaka nedelja je vaskrsenje, svaka nedelja je vaskrs, kada se sjećamo tog slavnog i svetog ustajanja iz mrtvih, kada je Bog pobjedio smrt najvećeg i najljućeg neprijatelja ljudskog. Nema čovjeka koji ne razmišlja u svom životu i o smrti. I obično svi se ježimo od toga. Obično kad god neko pominje da je neko stradao od nečega, umro, razbolio se, imamo onu narodnu naviku. Nije grijeh, ali eto nekako sujevjere. Ili da kucnemo u drvo ili da se pomerimo s mjesta. Neće nas smrt mimoići, pomjerali se ili se ne pomjerali. Ali to samo govori o toj neprirodnoj, nasilnoj tvorevini đavola, a to je smrt. Čovjek se ne miri sa smrću. I posle vaskrsenja Hristovog, evo, mi kao pravoslavni hrišćani znamo da smrt nije zadnja riječ čovjeku, nego da je samo jedna tačka na liniji života. Odnosno, naš život je, što bi ovi matematičari rekli, polupravi. Ima svoj početak i nikad više nema kraja. Čovjek je vječno i besmrtno biće. A kako ćemo skončati svoj život, šta ćemo dobiti u vječnosti, zavisi isključivo i samo od nas. Kako kaže apostol Pavle u večerašnjoj poslanici, Bog nam je preko naših otaca i praotaca i proroka dao vjeru u trojedinog Boga. Došao i spasio nas, pružio i raširio svoje ruke na krstu, a naše je da prihvatimo te njegove raširene ruke i da u životu svome činimo onoliko koliko do nas stoji, a to je da prema svima pokušamo imati razumijevanje, da se trudimo uvijek ljudima praštati koliko je god to moguće, a ako nekad i nije moguće, bar da se trudimo i Bog će dati snage da nađemo opravdanja u sebi, da oprostimo drugima. Jer bez opraštanja bližnjem ni Bog nama neće oprostiti naše grijehe, kako u molitvi Gospodnjoj i kažemo. Kao i svake godine, evo i večeras, izvršit ćemo nalaganje, paljenje badnjaka. Sa nama je naravno i prvi čovjek opštine, naš načelnik, brat Milorad Simić, koji je svake godine, od kada je postao načelnik, tu zajedno sa nama. Ja mu se zahvaljujem na njegovom prisustvu, zahvaljujem se na njegovom blagoslovu kroz budžet opštine, što nam je odobrio sredstva da kupimo zvona. Zahvaljujem se 12 kumova koji su domirili novac koji nam je nedostajao. Zahvaljujem se svima vama, braćo i sestre, što ste se odazvali glasu prvog među vama. Evo, ja sam taj koji moram da budem istaknut, da stojimo ovde na ovoj soleji, na oltaru. Da nisam ja, bio bi neko drugi. Hvala Bogu, evo, što jesmo svi zajedno ovde. Moram da se, dakle, zahvalim svima vama na vašem trudu i što ste poslušali taj glas koji je prošle godine pozvao vas i što smo, evo, hvala Bogu, konačno kupili i osveštali zvona koja milozvučno tonove svoje puštaju, koja se razliježu dolinom Dervenskom, pozivaju nas na molitve, na saboravanje, na okupljanje i na molitvu Bogu. Nastavit ćemo ove godine oslikavanje crkve, ali to je sve sad manje i više važno. Važno je da smo crkvu svoju izgradili, da smo mi okupljeni ovdje kao narod Božiji i za ovu crkvu više nema nikada problema. Ne dao Bog i da dođu zla vremena, da opet neko podigne ruku da je sruši, opet će ona da nikne. Hvala Bogu što je nas udostojio da budemo ta generacija
koja je podigla ovo sveto zdanje u slavu Božiju, u čast presvete Bogorodice, a za pokoj svih naših stradalih braća i sestara. Kad je već riječ o stradanju, ako Bog da na Bogorodicu, drugi dan Božića, ili kako mi to kažemo na ovim našim prostorima, Božji dan, 8. januara, u 17 časova, dakle u 5, sat vremena prije redovne molitve. Redovna molitva je uvijek u 6 sati uveče, ali sat vremena prije obavit ćemo moleban za našu braću i sestre u Crnoj Gori koji evo stradaju od bezbožne vlasti koja želi da oduzme ono što su naši preci kroz vijekove stvarali. Kao da sutra neko dođe ovdje i ovo što smo mi gradili i kažu nam to je sada naše, izađite odavde, dajemo drugima. Iz tog razloga Boga molimo, kao i svi pravoslavni, svi Srbi, jer tome rodu pripadamo i toga ne treba da se stidimo. Pripadamo crkvi Svetosavskoj, koja 800 godina traje i na ovim prostorima. Okupit ćemo se da se Bogu pomolimo, da im Bog da snage i mahova, da im izdrže taj bezbožni atak u našoj srpskoj Sparti. Crnogorci su uvijek bili pojam časti i junaštva, pojam srbovanja. Znali su, takvi su kakvi jesu, na tom kamenu stasali, kako neko reče ovih dana, uvijek su morali da budu prvi, pa makar i u gluposti. Evo, jedan između njih je počinio tu glupost i poželio da uzme ono što mu ne pripada. Molim vas, dođite u što većem broju. Nije dovoljno na društvenim mrežama samo lajkovati onaj plakat kao poziv. Moramo biti živo prisutni ovdje, da pošaljimo sliku i svijetu, a ponajviše njima u Crnoj Gori, da smo sa njima u ova teška vremena za njih, jer i oni su bili sa nama kad je nama bilo ovdje prije, evo, skoro 30 godina teško. Hvala vam još jednom na vašem odzivu, glasu Božjem, glasu crkve svoje, što se okupljate, što pomažete ovo zdanje i evo, i vaše oči vide da ovo sve lijepo ide, sve napreduje i da može biti na ponos nama i našim potomcima, da ćemo smjeti i časno stati pred sve naše pretke svete koje su u Carstvu Božijem kroz svoje zasluge pred Hristom stoje. Ja vas pozivam da polagate Gospodи pomiluj, Gospodi blagodat Sinja, blagoslovi mi nam blagoslovi, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj, Ti predsvijetu, prečistu, prebлагословenu, slavnu Vladiticu našu Bogorodicu i Djevu Mariju, da svi nam svetima zdravlje se vidi drugi i sa život svoj Hristu Bogu predajmo. Temire, Gospodi, I osjećenje naše i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu, Svetome Duhu, sada i u sve vjekove vjekova. Amin. Spasi, Gospodi, ljudi Tvojoj, i blagoslovi dostojan je Tvoje. Omjeni se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruja, i Tvoje sohranjaja krestom Tvojim židestvom. Gospodu se pomolimo. Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, koji si drvo života u raju zasadio da bi nam darovao vječno blaženstvo i koji si grijehom našim put u raj zatvorio i opet milosrđem Tvojim na drvetu krsnom ka spasenju priveo i podigao nas koji smo pali, sam i sada blagoslovi ovo drvo u znak krsta Tvoga i drveta života i u spomen rođenja Tvoga. I kao što su vitlenski pastiri gorenjem drveta pobjedivši studen i hladnoću prišli, da se poklone Tebi Bogomladencu, posveti i domove naše ognjem spasonosnim, preobrazi sve nas da se poklonimo rođenju Tvome, da bi se spasimo i crkvi Tvojoj kao drvetu života, prisajedinimo jer Ti si blagi čovjekoljubiv i Tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vijekove vjekova. Amin. Ja se ovi badnjaci kropljenjem ovom osvećenom vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Siraju se, osvećuju se ovi badnjaci kropljenjem osvećenom vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Blagosiraju se, osvećuju se ovi badnjaci kropljenjem osvećenom
osvećenom vodom, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Molitvama svetih otaca i matera naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, smiluj se na nas i pomiluj nas. Srećno badnje veče, braćo i sestre. Hvala. Hvala svima na odzivu. Sutra uranak u 5, molim vas 8. u 5 sati popodne, molim vam za braću i sestre u Crnoj Gori, a sad molim našeg načelnika opštine da prvi naloži badnjaka, zatim i ostali badnječari. Izvolite, načelniče. Gore,